Kublai shibuni pi iwai ba pe yakan ka video ka ba menta kasni. Bat nga panmap na pi ba hakitu ki asni ki pladap nga klamyo ban ai ya ka report. Te sai sinpat ni pe ya ka report ka badai menta kasni ka khatway terik nailar ar hajar ar pho. Katkum kan ni ka report palai thu da katanat ka koi ka khya jong ka sarkar India laong ba kibriu ki bayo ya kan ni ka jingpang coronavirus habro ka wai ka India ka batang hapo ka arpsau kanta menta ki don kamba san phulai hajar hendruspa iway. Kibla kladno praspa nyau phuway. Lada khainlang baro kibriu kibayo yakan ka jingpang habro kawai kari India menta kilakiu shika arpo arlak henry phra hajar hendruspa nyau san kibla koino khatsan lak pra phulai hajar sauspa prap khandai kibla klad baro sausan hajar aspa san phonyau bat kibrang don meta hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kis baro kawai kari India kidon kemba Henry Lak live khandai hajar khandai spa arab khandai ki katu kan ni kichala kibla palat yaka arab sau hajar ngut haka jingsha ta hauni coronavirus ki bahap hapo kari India ki longkum ni harum bawai kadi kichala Maharashtra baro san lak arab sau hajar san spa khatlai Tamil Nadu lai lak ar hajar praspa khatsan Andhra Pradesh ar lak live san hajar sanspa ar phulai Karnataka shilak prapu ar hajar laispa san psau Delhi shilak saupunriu hajar shispa lai psau Uttar Pradesh shilak arpunriu hajar henyospa arpu ar West Bengal khandai pupra hajar sauspa san khandai Telangana prapu ar hajar hendruspa sau punyau Bihar prapu ar hajar sanspa san phau Gujarat nyopu ar hajar lai phuwai Assam hendrupuwai hajar henyospa lai punyau Rajasthan san phulai hajar hendruspa henyopau Odisha sau punyau hajar sauspa san san Haryana sau pu ar hajar sauspa arab khandai Madhya Pradesh live khandai hajar praspa khandai phuwai Kerala live san hajar sanspa khatsan Jammu and Kashmir arab san hajar laispa hendrupunyau Punjab arab sau hajar praspa prap khandai kini kidai kichala kibla palat yaka arab hajar ngut ha kajing syakta hauni coronavirus habangi phai pat sikajala minghalaya katkum ka report ba menta kasni layathu bakidon kemba arab ngut kibayo temai yakani ka jingpang coronavirus lala khinlang baro kibayo yakani ka jingpang habro kwai kajala minghalaya menta kilakiu syaka 10hajar shispa sapuar napdeng kine kibla koino sanspa shipau kibla kladno henrungut bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kis habro kawai ka jalan galaya kidon kemba henruspa arpendriu tangnapo East Khasi Hills District sauspa arpsan West Khasi Hills sangut Southwest Khasi Hills iway Ribhoi District khandai phulai West Janta Hills khandriu East Janta Hills hendriu West Garo Hills nyapuar Southwest Garo Hills arngut South Garo Hills arngut North Garo Hills saungut bat kibrang up menta yak report kidon kemba laispa khandai ngut ditang kini ki khobor mtaksni khublai shibun